दिनैनि relation जोंहाय नहाय सोंलायफैनाय नांगौमानि क'टे sentence रक अबंखा where नो use खालायो where means क'ब्रबाय बर' बजागाव एबा बथायं बांला बांके कुथाय where means बांला बाय कुथाय ते क'ब्रबाय होनगोनके बर' बजागाव एबा खायफा जों use खालायमानो बथायो where बर' so हिंदी नायलायनानै where नो use खालायगोनके sentence अबाहायनाय where do you do the work नों बर' सामुंखाय where means जोंहा बर' do you do the work okay नों सामुंखाय so sentence जोंहाके where do you do the work नों बर' सामुंखाय बांला बाय तुमी कुथाय काजटी करो where do you do the work तुमी कुथाय काजटी करो where does he go बर' थां where does okay बर' he go okay बर थां where does he go बर' थां से कुथाय जाय where does your father live निनी बाबू बर' दं where means okay जों सायमाखा बर' does your father live okay निनी बाबू दं so where does your father live निनी बाबू बर' दं बांला बायकेंगो तुम्हार बाबा कुथाय थाकेन where does your father live तुम्हार बाबा कुथाय थाकेन where have you gone नों बर' थांमानि where have you gone नों बर' थांमानि तुमी कुथाय गिয়েছো where have you gone तुमी कुथाय गिয়েছো where means क'ब्रबायंके बर' have you gone नों थांमानि where have you gone नों बर' थांमानि where do they study बर' पढ़ी where okay बर' do they study बर' पढ़ी so where do they study बर' पढ़ी तारा कुथाय पढ़ाशोना करे where did the man run his business बर' बिनि हुक बाहागबा चालक मानि where means जों सायमाखा बर' his business okay बिनि हुक बाहागबा business means हुक बाहाबा so हायनो हायदेशा where did the man run his business बर' बिनि हुक बाहागबा चालक मानि বাংলা বাক্যাংশ লোকটি কোথায় তার ব্যবসা পরিচালনা করত where did the man run his business লোকটি কোথায় তার ব্যবসা পরিচালনা করত where will he sleep today বদিনী বড় থুনাই where means not সংসামকা বড় will he sleep today বদিনী থুনাই so where will he sleep today বদিনী বড় থুনাই বাংলা বাক্যাংশ সে আজ কোথায় ঘুমাবে where means হচ্ছে কোথায় will he sleep today সে আজ ঘুমাবে where will he sleep today সে আজ কোথায় ঘুমাবে from where have you bought this book नों अफिसाव बर'निफ्राय from where okay बर'नि have you bought okay buy this book okay अफिसाव from where have you bought this book नों अफिसाव बर'निफ्राय বাংলাতে হয় তুমি কোথা থেকে এই বইটি কিনেছো from where মানেই হচ্ছে কোথা থেকে এই বইটি কিনেছো মানে have you bought this book তাও ফাইটে it is time no use খালাयो যে sentence माने आबर it is time to learn ताबुक न ओंखा सोलोंना जरा it is time means no ताबुक न ओंखा एबा ताबुक न नि मानसों to learn के सोलोंनानि जरा एखोनोই হচ্ছে শিখার সময় it is time to learn ताबुक न ओंखा सोलोंना जरा বাংলাতে এখনই হচ্ছে শিখার সময় it is time to stay at home ताबुक न ओंखा न'आव दंना जरा it is time means नंखा ताबुक नंखा जरा
to stay at home nogo tongnani. It is time to stay at home tabukno ongkha nogo tongna jora. Ekhon barite thakar shomoy. It is time to stay at home. Ekhon barite thakar shomoy. It is time to eat. Tabukno shanani jora. It is time ongkha tabukno jora to eat ongkha sanani. So it is time to eat tabukno shanani jora. Bangla bai ekhon khawar shomoy. It is time to go. Tabukno thangnani jora. It is time ongkha tabukno jora to go thangnani. So it is time to go. tabukno thangnani jora. Ekhon jawar shomoy. It is time to go means Bangla bai ekhon jawar shomoy. It is time to say goodbye. Tabukno goodbye hinani jora. It is time ongkha tabukno ongkha jora to say goodbye. Goodbye hinani. So it is time to say goodbye. Tabukno goodbye hinani jora. বাংলা বাইকে এখনই সময় বিদায় বলার। It is time to say goodbye. এখনই হচ্ছে সময় বিদায় বলার। Goodbye means বিদায় করা বা কাউকে আমরা বিদায় দেব। Next, it is time to build yourself. tabukno sakbai thangno snami tisana jora. It is time ongkha tabukno ongkha jora to build ongkha snami tisanani yourself means ongkha nang sakno eba sakbai thangno. So it is time to build yourself. tabukno sakbai thangno snami tisana jora. বাংলাতে হয় এখনই সময় তোমার নিজেকে গড়া। It is time to decide what you want to do next. tabukno ongkha jora nung ulo tamo khaina khaya abo chongnani. এখনই সময় পরবর্তীতে কি করতে হবে সেটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার। It is time means जों साइमानो tabukno ongkha jora eba tabukno jora to decide ongkha chongnani what you want to do next. nung ulo tamo khainani eba ulo tamo khainani khaya abo বাংলা বাই এখনই সময় পরবর্তীতে কি করতে হবে সেটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার। It is time to decide what you want to do next. It is time to work hard for future. tabukno jora thinangni bagai khariwi samung tangnani. বাংলা বাই এখনই সময় ভবিষ্যতের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। It is time to work hard for future. For future means no thinangni bagai. It is time to work tabukno ongkha jora khariwi samung tangnani. Work hard means khariwi samung je tangmani. It is time to do the work. tabukno ongkha samung tangnani jora. বাংলা বাই এখনই সময় কাজটি করার। It is time tabukno ongkha jora to do the work samung tangnani. It is time to do the work ekhon somoy kajti kora. It is time to be a doctor. tabukno ongkha doctor ngnani jora. It is time to be a doctor. tabukno ongkha doctor ngnani jora. To be a doctor ongkha doctor ngnani. It is time ongkha tabukno ongkha jora. বাংলা বাই এখন সময় ডক্টর হওয়ার। Next, it is time to be ready. tabukno ongkha tiyar ngnani jora. To be ready means ongkha tiyar ngnani jora. It is time jora to be ready tiyar ngnani. So it is time to be ready. tabukno ongkha tiyar ngnani jora. বাংলা বাই এখন সময় প্রস্তুত হওয়ার। It is time to have a car. Ojorawono malkungkungsa tongna nango eba tongna nangmani obohai. It is time to have a car. Ojorawono malkungkungsa tongna nango eba tongna nangmani. এখনই সময় একটি গাড়ি থাকার। It is time to have a car. এখনই সময় একটি গাড়ি থাকার।
kok bai shrai shrai ki sing sai maka o chora no mal khung khung cha tongna nango ke tenin lesson zran chitu nono bela bela hambai video fight thak zora pai shak nai tamani bage oba haino sing te sha final video rogo katal lesson và topic nó tuổi katal word sentence rock sing lai na inge video sa ja ka inge rock like riwa na support lai ma te channel lo katal ngi tongke subscribe khai tanna bage ko jao hambai